Zašto nisam uzeo M4? Zato što nisam mogao naći neki dobar M4. Bio sam tražio M4 ili M3. Nisam mogao naći dobar M4, iskreno. I onda mi je izletila baš dobra prilika za M3. Bio sam tražio ono u isto vrijeme M3 i M4. I imao sam jednu ponudu za M4 bijeli. Evo pokazat ću vam baš slike. Imao sam jednu ponudu za bijeli M4 i ljubičasti M3 i onda se razmišljao M3 ili M4, M3 ili M4 i na kraju sam uzeo M3. Više mi se svidio ovaj M3. Ovo je bila ta M4 koju sam isto bio gledao, ovak je izgledala iznutra. Di slike. Ok. Ovo je bila iznutra i ovak je bila izgledala izvana. Doslovno je stok. Lijepa je, prelijepa je. Ali nešto mi je ipak reklo... Uzmi ti baba M3. Znaš kako je još trojka, prvi auto mi je bio trojka, E90, drugi auto mi je bio F33. Konstantno se tu neke trojke vrtle i šta ja znam. Znaš, uvijek je bila trojka, Nujka, hvala brale. Nisi pogriješio. Prelijep je ovaj auto, sve stoji, ali... Baš, stok je, baš je stok. Stok.